कसरी सुसुलाको अवस्था यहाँको वाउ यस गो 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 काइली गो यु क्यान डु इट मान्छेले हेर्नु नि हामी के भन्दा बोल्ला भएछ So hello guys, welcome to our channel. आज चाहिँ हामीहरू गइरहेको छौँ स्ट्रीट फुड खानु which is quite famous in नेपालगञ्ज अनि सबैजना गइरहेको हुन्छौँ हामी पनि गइ नै रहेको हुन्छौँ but today is Friday and let's celebrate भनेर पनि हो and we would also give reviews because we are not that much of a foodie हामी बाहिरको खाना चाहिँ खासै खाँदैनौँ so that's why let's see कस्तो हुन्छ and we'll give you reviews अनि whenever you travel to Nepalganj अनि you can understand कि के खाने के नखाने भनेर like differentiate गर्न सक्नुहुन्छ so probably we'll be eating 2 or 3 things किनकि आज घरमा के पाक्दैछ ढिँडो पाक्दैछ अर्ग्यानिक हुनुपर्छ दिलीराम जीले भने जस्तो So yeah, हामीहरू गएर थोरै चीजहरु मात्र खान्छौँ होला. Handing it over to her. Yeah, like I'm gonna do anything. Tara, yes, we are going to Setubike Chok जाँदैछौँ हामी यो पालि चाहिँ त्रिभुवन चोक जाँदैनौँ because actually it's too late तर हामी त्यही भएर यही सेतुबिके चोक जान्छौँ त्यहाँ पनि पाउँछ चटपटे नपाउँछ हैन त्यसपछि अरु चीजहरु पनि पाउँछ नपाउनु त हैन त्यही भएर yeah. So हामी सेतुबिके चोक जान्छौँ so stay tuned. Yeah, जाडो लाग्दैन मलाई खासै जाडो लाग्दैन किनभने अब के भन्नु अब जाडो लाग्दैन त लाग्दैन हैन यसै छ क्या अलिकति जाडो लाग्दैन मलाई I am extra नि त त्यही भएर that's why I don't feel cold. Yeah. Where are you going? Come fast. You gotta go. Yeah, let's go. अब हामी जान्छौँ कहाँ हामी जान्छौँ सेतुबिके चोक 60 I guess हैन किशोरमा खाने हो र I don't know 100 रुपैयाँको 100 That's too much. अस्तिले त्यसमा राम्रो छैन मलाई लाज लाग्यो Don't you feel like weird about it? When the first time vlogging गर्नु भएर on first time भन्दा पनि यसरी रोडमा यसरी बोल्नु त first time नै हो भएर अलिकति लाज मान्नुपर्छ कि हो कि नै हैन क्या भन्नु न हौ कसो हाँसेको मात्र हैन किन तिम्रो केही कुराले आम्दानी भइरहेछ भने त्यो कुरालाई गर्न लाज चाहिँ मान्दैन क्या Wow, what a motivational word. I just said, oh my god, I'm so motivated right now. But still, yeah, I feel still shy. अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले बजिरहेको छ 6:42. Anything? So while walking, let's do some rapid fire. Okay, this or that, okay? Huh? This or that? Okay. What should I ask you in this or that? Pop or folk? Pop. Of course. Hip hop or pop? Hip hop. Okay. And or maybe like spicy or sweet? I don't like both, but yeah, spicy. Me too. Spicy is good. Even if I have very small amount of spice tolerance. Yeah. Oh my god. Sister is looking too good, eh, Tara? I don't know. I was born cute. Let's have shawarma then. Hey? Let's have shawarma. मान्छेले हेर्नु नि हामीले के भनेर बोल्ला भएछ हामीलाई अब हामी shawarma खान्छौँ You have more kids over here. Let's see the menu. Yeah. She's thinking, think and then tell me, okay? So, अब हामी यहाँ छौँ
या चिकन एक्सप्रेस ठ्याक्क साथी पुस्तक पसलको अपोजिटमा छ यो we're gonna give review by सारे जहाँ से अच्छा नेपाल गई हमारा सुविधावाला भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन किन नेपालमा छ नि नेपालमा अब सुविधा भनेको क्वालिटी एजुकेसन छैन होइन यो येट टु कम छ क्या होइन अनि अब यहाँ बस्दाखेरि फेरि आई हेभ रियलाइज विदाउट साधन इट इज इम्पोसिबल नेपालमा छ एटलिस्ट काठमाडौँ जतिको एक्सपेन्सिभ त छैन यहाँदेखि त्यहाँ जानलाई 10-20-30 म्याक्सिमम Oh my god, my chicken just fell. This is how it looks. Isn't it good? Practical science to oh my god. Yeah, I'm speak easy to promotion garam ne promote kar. Right? Speakeasy is a platform where you can learn English without any hesitations because our teacher is very friendly as you can see over here. She is smart. If you're going to join it, please contact us. Okay? So, if you want to learn English, don't forget, speak easy. I'm going to tell you, I'm going to छैन नि त बानी अब के गरौँ जबरजस्ती बजाएर त खानु भएन समझते नहीं ये लोग You like tomatoes or not? You don't like that? No, you don't want I thought they'll give us like the regular burger, like the patties only. But I didn't thought they'll give us the crunchy chicken. That's impressive, to be honest. 맛있어. 이거는 진짜 너무너무 맛있어요. 진짜. Korean or good? Korean onion on the diet. Not exactly like KFC, but But still, resembles yeah, that. kind of, right? Good. I'm not a big fan of onions. My god. Wow, I think it's gonna be my go-to of the day. Actually, why are we so silent while eating? It's because we don't talk too much while eating, but still, we are sometimes. Or it's not our we neither hurt or mine. I love burger, Tara.
That's what we ate today for now. 2 shawarmas and your chicken burger. That was the food hunt. दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ about in diet. Yeah. So next week यो Saturday को त content पाइन्छ हैन so यस्तो पनि होइन कि like we won't be posting. Yeah. We'll be posting every त्यो हैन अनि पछि फेरि राम्रो भयो भने त it will be हुन्छ नि maybe in 2 weeks 2 days in a week पनि हुन सक्छ Yeah. हैन तर if I eat something in a day भनेपछि I will avoid that for another 15 days क्या You get it? Yeah. अब like अब हामीहरूको च्यानल चाहिँ मेनली फुड बेस्ड नै राख्ने होइन it doesn't have to be unhealthy food every time नि त Yeah, it can be us making food it can be us trying some homemade food पनि त Of course. So bless you. Bless you. तर थाहा छ bless you. Yeah, we are planning to go on a diet. We? Me also. Let's see how far it will take us to, lose our weight. But yeah. I will definitely lose my weight until I meet my boyfriend. Really? Yeah. And that will be on Valentine's and I'll be so fucking him that he won't even recognize me. अहिले चाहिँ मेरो टाउको दुख्न थालिसक्यो के चिसोले He'll be like, who are you? Where is my girlfriend? And I'll be like, गाइस मेरो आउटफिट हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो दिदीको चाहिँ आउटफिट यस्तो छ है यस्तो बबालाई न अहिले भर्खर मर्निङ वाक चाहिँ गरेर आएको जस्तो देखिरहेको छ होइन या अनि म चाहिँ यस्तो हालतमा चाहिँ होमलेसलाई पकाउनु त होमलेस हो क्या होमलेस पारामा भइसिन्छ उहाँ फेरि बट चिल पर्सन हो हामी हामीलाई केही बाल फरक छैन डजन्ट म्याटर यही अहिले राति र अनि यही चोकमा भएर हो केही पारा छैन अहिले बाहिर जानुपर्छ उहाँ जस्तो रेडी कोही पनि हुँदैन होला म बरु चप्पलमा हिँड्न तयार छैन ल म त्यस्तो प्लिज 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 म त्यस्तो ओभर ड्रेस भएर कहाँ गएको छु त ओभर ड्रेस होइन बट यु निड टु ड्रेस अप वेल कस्तो रे सुसुलाको अवस्था यहाँको वाउ यस गो 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 काइली गो यु क्यान डु इट ओके गाइज अब हामी खाना खाएर ढेँडो र मासु खाएर घर जाँदैछौँ द लाइट इज टु मच अन माई फेस राइट नाउ आई कान्ट ओपन माई आइज हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ दर्शकबिनहरू मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्छ र मेरो ठुलो मम्मी हेलो भनिदिनुहोस् आज के खानु हो लोकल कुखुराको मासु अनि ढेँडो अब हामी आयो घरतिर घर आयो अब हामी दिदीले खजाना निकाल्नुहुन्छ है त कति छ हेरौँ न ल कतै गरे यति हो मसँग पैसा खजाना यति हो अनलाइनमा होला नि दिनु है म उत्रै हामी जाऊँ यसो अब थकाइ लागिरहेको छ मलाई चाहिँ टाउको दुखिरहेको छ यस्तो फुट्नै आएर टाउको दुखिरहेको छ क्या कस्तो पनि आउँदैछ है भित्र मलाई चाहिँ कसरी ढोका खोलिदिँदैन अब दिस इज अब के पनि देखिँदैन त हौ छ्या म त कस्तो अजिब देखिरहेको छु त हौ मान्छे अजिब छु क्या ल अब लेट्स एन्ड आवर भिडियो अब ओके गाइस दिस इज फर टायर्ड भयो आज लास्टै अहिले त मेरो टाउको फुट्ला जस्तो भइरहेछ आज we had a little bit of fun and a lot of fun पनि धेरै हाँसियो भनौँ आज आज लास्टै हाँस्यौँ है अफ क्यामेरा चाहिँ धेरै हाँस्यौँ अन क्यामेरा त कसले आफ्नो जङ्गल जस्तो हाँसो देखाउँछ त यस तर या त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल द एन्ड एन्टरटेनमेन्ट
Yes, sir. So yep, that's it for today. अनि हामी फेरि पनि आउने समय यस्तै एउटा नयाँ भिडियो लिएर. Probably tomorrow. Yeah, probably tomorrow. अनि yep, thank you for watching Our video. Yeah, bye. And don't forget to subscribe, like, And comment. comment Bye. only good. Yeah, because we are. Good. Yeah. Bye. Bye. Say bye.